बोले साधु 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 साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखतो लोकविदो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुसानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीप्तिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्च संवेदितं वो वियुहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुष पुक्कला सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनोतरं पुर्यं कीर्तनं लोकसन्ति करणीयमन्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्य संको च सूर्यो च सुवचो च समको अनतिमानि च सुवरो च यत्नकीचो च सलोकवोत्ति सन्तियो च निपको च यत्कलम्बो कुलेषु अनुगीतो न चकोरम् किञ्चिदेन वियो परयो बोधयो सुखिनो वाक्येनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिवन्ता तद्धित सावातावरामाय नमसे साधि कामाय वामन्ता वामञ्जिमानस्तानुकतोलाय कामाय वाजिताय चतुरे भूतावासङ्गवेशी वासङ्गे सत्ता भवन्तु सुखिवन्ता दिनो वेदनातिमये जगताचिनं कच्चिद्यारोसना पटिकसैनानय्यम् माता यथानियं पुत्रं आयुषानेकपुत्रमनुरक्षे देवं सम्भवोदेषु मानसंभावे नैतञ्च सम्भलोकसमि वामनेय परिमाणं पुत्रं मनोचतुर्यं च सम्पादं न मेरं न सपत्तं वेकं चरं विसिन्नो वा यावतस्सलिलकवितो वेतं सतिन्दनेकय्य ब्रह्ममेतं विहारमिदमा भूमिकिञ्चरुपगमशीलवा कामेषु नयङ्गेनं न वियातु गम्वसह्यं पुनरेतीति एतेन सच्चवन्येन सोऽनुते होतु सम्पदा एतेन सच्चवन्येन सम्परोगो एतेन सच्चवन्येन होतु ते जयमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽधि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानु सदा सोऽधि भवन्तु ते। साधु 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 साधु। पुनः सबको बधाई।